Jotono no lam sogwani channel ro kai tomung no rokani channel no subscribe khlaya ko ka subscribe khlai ready ang ketal job advertisement ta online information related video sanam ga phaidi tini kaisa ketal notification alainai on notification reja ka bo ka staff selection commission ni bukhak reja ka notification kenorok video no paithak jorate nai tong ri kaham ka saimana ni bagai ga phaidi official notification alaine amokai to official notification on notification reja ka bo ka staff selection commission ni bukhak te on notification reja ka notification reja ka abo ka 2 tarik August 2023 o je notification publish khlaija ka website oro naiti notice reja ka abo ka stenographer grade C the grade D examination 2023 ni bagai notification reja ka o jaga o naiti date of submission of online application ka 2 tarik August ni simi 23 tarik August 2023 jora tongnai last date tongnai abo 23 tarik August 2023 je CBT ngai computer based examination ngai abo October 2023 wo ngai mano hini o jaga o rijaka o jaga o je tentative vacancy tongmani department ni bumung tai ST ni bagai abo kai stenographer grade C ni bagai oro department ni bumung tai sini ST candidates rok ni bagai khorok besok o jaga o post tong o jaga o mention khlaijak tongo total sini ST ni bagai group C o to jaga o 3ta se post tongo tai group 3 ni bagai bahai keno tentative vacancy rijaka bo department wise rijaka jaga o sini o jaga o group 3 ni bagai je department ni bumung tongbai mane abo nai di noro PDF no manana ka je oro stenographer grade D ni bagai jaga o je tongbai mani total post in ST rok ni bagai ka 88 ta post tongo ka norok tomong no interested tong ka to norok apply khlai na musung kai to norok apply khlai nai mano o jaga o ang PDF no description no ri ruana naidi age limit deja kho jaga o stenographer grade C ni bagai ka 18 ni simi 30 years na nangnai saka tai o jaga o takisa stenographer grade D ni bagai ka 18 ni simi je candidate 27 years ni bisungo tongnai borok simi o jaga o stenographer grade D ni bagai apply khlai manai haipano ST ni bagai to sini candidate ni bagai 5 years relaxation manai age relaxation o jaga o essential education qualification ka je candidate class 12 simi pass khlaijak tongkhai bo o jaga o je post tongmano stenographer group C te group D akani post ni bagai norok o jaga o apply khlai manai norok class 12 simi pass ngai tongkhangkai bahake apply khlaina angkai official website to angri ruan description no norok online no form fill up ma khlainai online no norok apply ma khlainai tomong no norok interested tongkha angkai description no thangdi PDF no kahamkai poridi poriman ya gulo norok apply khlaina mu sukhai norok eligible ngi tongkha angko post ni bagai norok apply khlainai mano o jaga o je exam najaknai a exam ni center angkai o jaga o kwbangma jaga no tongo haikeno sini Agartala Tripura wo botongo exam center je CBT exam nai computer based examination najaknai abo sini Agartala Tripura no exam najaknai kai obo to SSC ni staff selection ni bukhakti post tongo o jaga o naidi scheme of examination o jaga o je exam mungjaknai abo part tongo 3ta part 1 part 2 part 3 oro subject bo mention khlajak tongo tai number of question bo tongo tai oro maximum number rijak tongo total to 100 tai 100 question tongnai o jaga o ka bo norok nai die 2 hours jora rijaka syllabus mention khlajak tongo o PDF no ang description ri renai te official website no bang ri ruan description no norok thangai PDF no taisa download khlai norok pori man ya kulo norok apply khlaina mu songkhai tomo norok eligible ngai tongkha angkai to norok apply khlai nai mano angkai ango PDF no to description ri ruana norok thangai download khlai pori nai de kahamkai te apply link no bang ri renai description no norok thangai apply khlai nai di tomong apply khlai na angkai gatinin bagam sunong situng jotono no hambai